What should I do now? Where should I go? What should I do now? زه باید وڅه وکړم. Where should I go? زه باید چیرته لاړ شم. I have to find a place to live. I have to find a job. My baby is hungry. I have to find a place to live. زه باید یو ځای پیدا کړم چې هلته واوسیږم. I have to find a job. زه باید یو وظیفه پیدا کړم. My baby is hungry. زما ماشوم وږی دی. Hungry ویل کیږي وږی. I am shivering. Oh God, help me. I am all alone. I am shivering. زه لړزیږم. Shivering ویل کیږي لړزیدل. Oh God, help me. یا الله زما کومک وکړي. I am all alone. زه بالکل یوازې یم. I cannot live on streets. I don't have money. I cannot live on streets. زه په کوڅو کې نسم اوسېدلی. Streets ویل کیږي کوڅې. I don't have money. زه روپۍ نه لرم. I have to be strong. I have to face the problem. I have to be strong. زه باید قوي اوسم. I have to face the problems. زه باید مشکلات فیس کما. Problems ویل کیږي مشکلات ته. یعنی مشکلات سره باید زه مخامخ سم دی مطلب دی. Oh my God. My stomach is hurting. I have to find something to eat. Oh my God. Oh زما خدایا. My stomach is hurting. زما معده خوږیږي. Stomach ویل کیږي معدې ته. I have to find something to eat. زه باید یو څه پیدا کړم چې ویې خورم. Eat. What do you want? What do you want? څه غواړې؟ Can I get a sandwich and a bottle of water, please? Can I get a sandwich and a bottle of water? زه کولی شم چې یو برګر سینډویچ ویل کیږي برګر ته چې یو برګر او د یو بوتل اوبه ترلاسه کړمه. پلیز مهرباني وکړئ. Sure. That will be $6. Cash or card? Sure. یقینا. That will be $6. دا به $6 شي. Cash or card. روپۍ راکوئ او په کارت باندې روپۍ ورکوئ. Card. I am sorry. I don't have I am sorry. زه بخښنه غواړم. I don't have money. زه روپۍ نه لرم. money. What? This is not a charity center. Get out of my What, sir? This is not a charity center. دا د خیرات مرکز نه دی. Charity ویل کیږي خیرات ته. Get out of my house. Get out of my shop. زما له دکان څخه ووځه. Stop. I am very hungry. Please help me. I am pregnant. I am very hungry. زه ډیره وږې یم. Hungry ویل کیږي وږې. Please help me. مهرباني وکړه زما کومک وکړه. I am pregnant. زه امیدواره یم. Pregnant ویل کیږي ملګرو امیدواره چې په خېټه یې ماشوم وي. هغې ښایسته pregnant ویل کیږي. If you don't leave my shop, I will call the security guard. If you don't leave my shop, که ته چیرته زما دغه دکان پرې نږدې I will call the security guards. زه به د security guards ته ووایم. زنګ ورته ووایم. Guards. No. Please don't do this. I am going now. No. Please don't do this. مهرباني وکړه داسې مه کوه. I'm going now. زه اوس روانه یم. ځمه. Now. I am helpless. What should I do now? I am not a I am helpless. زه بېوسه یم. Helpless ویل کیږي بېوسه. What should I do now? زه باید وڅه وکړم. I am not a beggar. زه یو سوالګر نه یم. Beggar ویل کیږي سوالګر ته. beggar. I have to take care of my baby. I have to take care of my baby. زه باید د خپل ماشوم خیال وساتم. Take care ویل کیږي خیال ساتل. I need a job. زه یو وظیفې ته ضرورت لرم. job. Who are you? Stay away from me. Look at your Who are you? څوک یې ته؟ Stay away from me. له ما څخه لرې اوسه. Look at yourself. خپل ځان ته دې وګوره. self. I am pregnant. I am starving. Please. I am pregnant. زه امیدواره یم. I am starving. زه ډیره وږې یم. Starving ویل کیږي ډیره زیاته وږې. Please help me. مهرباني وکړه زما کومک وکړه. Help me. Go away. Why don't you find a job? Stop. Go away. لرې لاړه شه.
why don't you find a job ته ولې وظیفه ولې نه پیدا کوي ځان ته stop lying او دروغ ویل بند کا Stop lying. I know you want money for drugs. I know the پوهیږم you want money چې ته روپۍ غواړې for drugs د drugs لپاره مطلب د drugs ول کېږي د نشې درمل drugs مطلب د نشې درمل I hate beggars زه نفرت کوم له سوالګرو نه Beggars. I am not lying. Please help me. My baby is hungry. Please buy me a I sandwich. am not lying زه دروغ نه وایم please help me مهرباني وکړه زما کومک وکړه My baby is hungry زما ماشومه وږې ده Please buy me a sandwich مهرباني وکړه ما ته یو برګر راته واخله buy ویل کېږي اخیستل Please don't go. I need some money. I am a helpless. Please don't go مهرباني وکړه مه ځه I need some money زه یو څو روپو ته ضرورت لرم I am a helpless mom زه یو بېوسه مور یم Mom. I have to find something to eat. I have to find something in a trash. I have to find something to eat زه باید یو څه پیدا کړم چې ویې خورم I have to find something in a trash can زه باید یو څه پیدا کړم په دغه کثافت ډبي کې trash can ویل کېږي د کثافت ډبی Trash can. Hey, what are you doing here? Hey, what are you doing here ته دلته څه کوې stay away لرې اوسه Stay away. Be a thief. I hate poor people. She must be a thief هغه به ضرور یوه غل وي غله به وي thief ویل کېږي غل ته I hate poor people زه نفرت کوم له غریبو خلکو څخه poor people ویل کېږي غریب خلک I am not a thief. You should not judge a book by its cover. I'm not a thief زه یو غل نه یم You should not judge a book by its cover ته باید یو څوک جج نه کې د هغه د ظاهري مخ څخه مطلب یو څوک چې څنګه ښکاري که نه ته باید هغه ته په هغه نظر ونه ګورې چې د هغه به له دې ظاهري شکل نه همداسې وي څه دی نو judge a book by its cover مطلب همدا دی I cannot stand this pain anymore. Please somebody help me. I cannot stand this pain anymore زه نور نشم کولی چې دغه درد برداشت کړم نور پین ویل کېږي درد ته Please somebody help me مهرباني وکړئ یو څوک زما کومک وکړي That is an apple. I have to eat that apple. That is an apple هغه یوه مڼه ده I have to eat that apple زه باید هغه مڼه وخورم Oh my God. What have I done? Who is that lady? Oh my God او زما خدایا What have I done دا ما څه ترسره کړي دي یا څه مې ترسره کړل Who is that lady هغه ښځه څوک ده I am so sorry. Can you hear me? I am so sorry زه ډېره بخښنه غواړم Can you hear me اته کولی شې ته ما واورې Oh no. She has passed out. I have to take her to the hospital. Oh no oh no She has passed out هغه بېهوشه شوې ده pass out ویل کېږي بېهوشه کېدل I have to take her to the hospital زه باید هغه هسپتال ته یوسم Doctor. How is that lady? I am worried about her. Is she fine? Doctor how is that lady هغه ښځه څنګه ده I am worried about her زه د هغې باره کې پریشانه یم Is she fine آیا هغه ټیک ده Fine. Don't sweat it. She is fine now. She has not eaten anything since last night. Don't sweat it پریشانه کېږه ما She is fine now هغه اوس ټیک ده She has not eaten anything since last night هغې هیڅ هم نه دي خوړلي د تېرې شپې راهیسې Last night ویل کېږي تېره شپه What? Can I meet her? I want to talk to her. What sir? Can I meet her? آیا کولی شم چې له هغې سره ملاقات وکم I want to talk to her زه غواړم چې له هغې سره خبرې وکم Yes. You can meet her. One more thing. She is pregnant. Yes ho you can meet her ته کولی شي چې له هغې سره ملاقات وکړې One more thing یوه بله خبره She is pregnant هغه امیدواره ده I got it. Thank you for everything. I got it زه پوه شوم Thank you for everything د هر څه څخه ډېره زیاته مننه
everything.